Birta longpen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Karbiang long ahem piket hedung lapen nong nam jetangklong difu go boys higher secondary patu plamta isilo ladak kaike mat owikimi tum cricket patu football patu pendang lok gallery along charlie somar tum ke sangdam lapen bangso patu klamalong ke Independence Day Republic Day tame talona dim si piniarni ajo por lomlote or kijuna dim paman pondet si ekonong lapen kijuntanga bong ahar lung anta chiwarwang vesi adim tame pater pontip an pinsi birta kiribda mahut ekonong horle jundam pustami abong lapen ahar lungan ke kachiwar pondet si kimiji ladak dasbin along wardam pit ke thangnara ke sung pokweji setame non ke adim pater si mithanga warlong si ekang tirte sonmandet Pangso hor ki juna tumke ladak ilu tumkali ladak ke thekere ke plan pie tumsi junji ekdom nong josi ke thekere tumsi la puson ke paman pulote akapre ke tuwa pan ke puson lo tumko da ongdung jirok tora tumpen ningje pon kidam tang por hu defective reporter bitung tum kapang thira sai deng pon lo lapen kapre NGO tum tame kapang thir padolo setame bangso ke pangthir kya mena sonsi pangthir nak asi ke wang jiarni ke Orki jun damvera tum la puson ke claim ke de pan difu go boys school charlie somar tum pen chundiri padu da ke non nili charlie bomb sikanyar hai pen non tum da class hour at pen da me nang sang aku thengpi bit do mati di lapin da si sang lo em dam deng ko mate mane mana ke apurial hana chinghong na pang thumi han so dim ke sang dim ke Ludak bang lang tulo dim lang lo yu there 2-1 lo pang thirte dak chori junri bupen mitom muthe chodat ke chodat hormu lai bang e chebar det neng polam lo chepang thir journey amai ludak ke go boys la school kapathu klam banak ludak ke enike lai hor juni dim hai bangali dak ke la sport la nang po amben ke stamina hai ke jena dim amben ke dak ke lai ke jun bang bote chilom ni pen lo amben ke ningduk lo nitum lai dak cigarette hai horabong yon la pudo hai petek long men ningduk pian no asi ditum aprang la pu media pu menta dak saphalo sipu amben ke lonon ti hotel to pedo sikhora kang thok apa sai de horabong wartu tan pen asi ningduk lo ditum kipui bang ke mo dak asap so mane manang lang pen mane nitum mata othu po mane nan charap nun te ya nitum da dak bang thir po so sai dengi amben ke pulo ayok kami bang kami sang kami ledak mesti kita patir ada bang simelo jonon junon mesti jumpon dada nani dustbin sonong le warte mesenji kuri nebi hin dare matalo খাই বিৰি চিৰি খাই ইয়াতে আহি কিনি খালেও মানে এইকেইটা ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে আৰু ইয়াতে থৈ যাব নালাগে পৰিৱেশটো বেয়া হয় মানে তো ইয়াতে পেলোৱাতকৈ পিনে বেলেগ পিনে খালেও হয় ইয়াতে ষ্টুডেণ্টকেইটাও থাকে মানে তো পৰিৱেশ বেয়া কৰি লাভ নাই ন সেইকাৰণে পৰিৱেশ ভাল কাৰণে ইয়াতে খাব নালাগে আৰু লেতেৰা কৰিব নালাগে ইমান লেতেৰা পৰি আছে লেতেৰা কৰিব নালাগে আৰু হৈ গ'ল Lakhain koira truck Dwarbaguri MST constituency ka parlo Dolamara angkang Lokhimon Ashram long ka humri ki banghot Dolamara angkang long kak CM Dr. Tulram Rohang ari dengpen Dolamara angkang long kido yongdung iklem ki tangpon tangan di malong kang puasai padopona sonsi Dolamara Lokhimon Ashram long setame kak CM Dr. Tulram Rohang ka horin bidamhot ongdung Lokhimon apan ki kroira tumpen setame chitongdun si jaimek RD pidun si mesen pen pachulpon lason si Kiram tang pre ni pai kriket thom arni kang kupona son lake Dolamara long kido BJP Mondol Office KGVB Girls Higher Secondary School Dolamara Hempu Lokhimon MV School Lokhimon Ashram long Mas Kitchen Set Lokhimon Ashram long Guest House lahai hui henlo Bangso jai make long team car bing long pen kak CM Dr. Ram Rohang Local MSC Parta kak Education EM Richard Nobi Local MLA Darsing Rohang EM MSC lapen ongdung ke theding atum jitong lunsi mesen men pachun pon Agenda kemudian kena saya kemudian kena di Eliapo Karbiang lo mas konsil betul Hempul Kimon English School a building
pupon damo pada intinya pen abhi ako Karbelo Autonomous Council pen tourism department pen an keju masa boha Sayang dengan bangkita Bharatiya Janata Party Mandala Office asai heming pupon lo laso phi bangke KGVB High School ing pupon lo laso phi bangke ako da Karbelo Autonomous Council pen kipibon da Lukhimon English Medium School da ing pupon lo laso phi tourist pen kipipon hola da dining hall set bulbadi laso mas dining hall set laso ta impu ponlo laso phi bangke daga bangke alang tum guest house lada Lukhimon guest house bin impu ponlo nona bangke je congress pen epsl se tum ini bang suri si suse bang futum hon de hinglong nangai join nun jido odak non dami ko lancolo pinase toar ke lage non tiar bom na tum theklong lo laso toar ke sanction esi halada ke claim ka pangching pon loke contractor bang pangching bolo non la no arbijang ke hamlo te ko bang continue kam tem tu lo dag ning sampik dag na hor ke dag ta dag kardomatum ke dag anim ke kroy di tu Lukhimon ban ke kroy tum ke flagje lasi lada bang ke ning thiroa lapen alang tum phan ke theklong tai me thang tai ning thirjir sonsi theklong lasi dak mama ke bang tuman ke dak bang pima lang tum kisung ana antame lang phan chuning rite ana hempul Lukhimon wan chuning te alang tame nang rabonje sala ke bang jilong ko penis te dak ke bang jiarni antame dak kapre kang saing deng dak ke nang jidu olang ili tum phan kul ponang pula ku sarbang nil phanang chu ela so anta mene tum chingwai chingsai pen nona chipine sarben ching ki je than pen isi pen kapichun ji phan bori pon proportionally pachini pang Kidamtang pre ni phai krike thomarni lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ke parlo Paroi sila sirkap Haurghat LA ke parlo Diring mini stadium filalong Dwarbaguri BJP mazjoinia jai mekideng ponalong bangsuri isi sose party ka prek mate congress lapen APHLC song tu BJP song long chepa okdun bangso jai megalong aluhiman pen kachitong dun Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tulram Ronghang Haurghat MLA Darsing Ronghang Dwarbaguri MSc Anparta Kak Education EM Richard Togbi Dwarbaguri VDC Chairman Sarkoy Rongpar all Dwarbaguri BJP President Amron Terang Diringrar seklamang pura jeningti anpada tim Karbiang long claim rapet MEC EM MLA lapen ongdung Dwarbaguri BJP kroiratum chitongdun si mayardi pipon BJP majoining aja mekideng ponalong ongdung rat kachitongdun pen Dwarbaguri constituency ang kanglong songka prek party ka prek ke ave luma pusi tekponlong athe Dwarbaguri constituency along majoining kideng ponalong ongdung rat BJP long chepa okdun lason thak thaksi kidamtang diringa habarlong mas joining ajai mekideng ponalong bangsuri isi sose arat congress lapin APHLC song tumchi OC Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tulram Ronghang lapin Dwarbaguri MEC mate Education EM Richard Togbiari dengpen dengponlo mas joining ajai mekideng pondet pen Dwarbaguri MEC Anparta Kak Education EM Richard Togbiarat mai pilong jumesen lapen Dwarbaguri constituency along kaching thura mo lamte tame paklangpon laso long Kak EM Dr. Tulram Ronghang tame ongdung rat hengno long non Dwarbaguri ang kangalong iklem ng GSI doan tame chichak pon anparta Dwarbaguri constituency arar arjil include pen kar CPM DK road rongmonghat tu kohora gacheleng thor towar tame rabjin pen ke patang dak PJ phan sideng pon lo pusi ratmai pilong lamte pangdak pon Punoge tuwat patang elo rongbong khaan apar huri pen rongbong khaan. Lapen non rongbong khaan pen daithor lapen tarado already tender caller lo November ang bong pangcheng bong po. Latame Dr. Tulram Ronghang itu mas CM Karbinglong Autonomous Council kaching hon pen ajo itu Dwarbaguri arat ipipon lo. Lasi pini ngachung so mas joining lo na chitong dun akote pen injir doa la pen
Congress lapen EPHLC tum nang join yun tum am fa seminili MSc mate EM hoy nang ituma fan nang ding ponglo mate nang welcome ponglo nang tum same itumlong pini penke eklai wedlo isi wedlo dora pen lang po sukisung do lapen do alalam same itum cirap siru দেখে বিজেপি পার্টি লং নাই চুপাও দলো দাসি মনে তুম চিনি লো যে কংগ্রেস তুম জংহেলে বিজেপি ফানা কয় বিহে কই নি ফানসি পিসিয়া কয় নাং কিনো তা জংহেলে কয় পুইতা ke ongdung ara tum ke chini lo kar benglong rat ke je apran congress ke do hot pen non bjp party batim ka chelar isi ang thek dolo po bangke isi ke prek ke dolo pu chini si munitum along tina consensus tame je pini na chopok don mo election ke non da chikujom thi phobak dola sitame munitum ninkani silo na tumna chini lo ninkani siang bo ni tum ke joga party bana source ase now chini lo mai meeting long nili mane party ban tuma nili pupe pin sita mone tum ke chini lo je dak ke du ke la ratum phan ke deng pon asayang deng an ke je ratum ta ke long ang taxi ki pika parji ne tum plak lepin lo sang thek chini si mone tum ke dak pini ke ongdung ratum ke pini bjp along na chpok don pini ko al bang suri sira bang trokera Congress pe ne pesa ke ongdung ke Congress ke ong pin kya ta diring ha bar atuma fanale tum na lihin ta ko pilo ti ta da ke hola da ke major issue bang ke kenang so ke CPDM ke atwan hola sotwar ke nili da tender call el prabjin ben kampang chengko ata pe sela dowar bogori lo pendangan medical ambulance service ka besi kita pini bahai bang ke nili apang na nang linang pulo so ambulance bang ke ni tulo tog gil pen pilo the state government ben sigi PP state government ben si anang pi sala during a pulling long rong phone ke current ke le dunang la basu pacha metin current ke le ga dim ke lake alis pl politically jitu leadership of us smart किसी भी साथ से कोई हमें आराम निको non trustable lasana experience by 13 years congress along ke nali kan paduk nili pone PCC secretary nili claim department na nili chairman vice chairman nonta nili golan resign aprang ta hala jitu non trustable alang bang nili congress men experience thank you tak kenapa nang nang ignore karbiang long district president apa president pidato kita kongres itu ideologi tangke sekular nahi kita rapi dia sonsana menit ke non secular he is not a secular person non secular akhir alangke awan marim onghari simon mereka termo kanke alangke lang selet ulo Lance was Christian of Hanta Kelak Select priority Mount Punaltum Christian Nani Arjulong. Compik Caribbean Lota Pone I kill us priority Mount Catholic Hanta Select the central a capret Nancy non secular ideology what's different la hai adoni dili tum congress ka meklem ta hedi therak thumi me jalo asini tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadu